aho bitaki hisi no twe duhagaze turavuga ati urabona kano kantu kangana gutya atwereka iri gari hari ku bwa Kisekedi yari yarananiwe kwitunganya kwishiramwe amapave no kubishyira organisation wenda abamotari muraparika hano imodoka muparike hano n'ibindi. La primauté absolue de la protection des civils. Nous affirmons avec force que la protection des civils doit être la priorité absolue de toute autorité exerçant un contrôle effectif sur un territoire. Tushaona hapa Goma. Depuis FCM 23 ingilia hapa Goma, tulikuwaka tuna control na gouvernement Kisekedi, mauaji ilikuwaka ya mingi na bwizi, mais depuis FCM 23 lingia vraiment tushaona amani. Mais Kisekedi bikamuluma akatosha na sénateur avu akamutela na condamnation bakamubana na nyumba yake na camarade wese bajyana galati afazari uko turi tubayeho neza uko ro mu buyobozi bwa M23 tubayeho mahoro bamwe bandi batinya no kuririmba indirimbo babo cyama cyetu na muca sana abari kumva cyama cyetu na sana indirimbo murayizi ni ya M23. Abaturage bakomeje urugendo rwo kugaragaza ibiri ku mutima yabo, bogaragaza ko bifuza kubaho mu mahoro, batifuza kugumya kwicwa, kugumya gushimutwa, kugumya kwibwa ibyabo. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Turi ni kuri Stade d'Ornité aho hakomeje kuza abantu batandukanye bitabiriye urugendo rwateguwe na Société Civile mu mujyi wa Goma. Urugendo rwo kugaragaza ubuzima abaturage babayemo mu mujyi wa Goma, rwo kugaragaza itandukaniro ry'ubuzima bari barimo nubwo harimo uyu munsi none ibyo bishimira n'ibyo bifuza. Urugendo rero tuza kugenda tubereka, utangire hano kuri Stade d'Ornité mu mujyi wa Goma, hanyuma tukaza gukomereza ku biro bya MONUSCO n'ubundi mu mujyi wa Goma. Urugendo rwitabiriwe n'abaturage b'umujyi wa Goma, abaturage benshi cyane nk'uko mubibona, abamotari bari kwinjira. Urugendo rwitabiriwe n'abaturage benshi cyane ndetse abamaze kuhagera bakaba ari benshi. Urugendo rworoganijwe na Société Civile mu mujyi wa Goma n'abaje no mu mujyi wa Goma. Urugendo rukaba ruza kugaragaza ubuzima barimo mu mujyi wa Goma n'ibyo bifuza. Hano nako ari urugendo ruza kugaragaza icyo abaturage bifuza kuri AFCM 23, uburyo babanye nayo ndetse n'ibyo bayikeneyeho. Ukomeze mukurikire Bwiza TV nk'uko mubireba, murabona ko hano hari abantu benshi cyane barimo binjira. Twaza kubagezaho n'ubutumwa bugenda butangwamo ndetse turagira amahirwe yo kuganira na bamwe mu bitabiriye runo rugendo.
Yes, reka tubaramutse kandi tubashimire mwebwe abakunzi ba Bwiza TV na Bwiza.com aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Aha turi ni mu mujyi wa Goma kuri rompo ya BDGR. Uyu munsi ni tariki 22 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Umwaka urabura iminsi 9 ngo tugere muri 2026. Bandi mwe na mugenzi wanjye KD bimeze bite? Yes, bimeze neza bwana Meki Kayiranga, ndaho ndashima gitare rwose, ariko kandi nanjye nsuhuza abakunzi ba Bwiza TV. Uje hano muri uyu mujyi wa Goma ubura iminsi niki cyakuza cyaguha imbaraga zo kuzamuka? Urabura iminsi ngo ukore mariage? Ndabura iminsi ngo nkore mariage, ariko nabwiye madamu ko uyu munsi ntagomba kubura muri no mujyi kuko uyu mujyi twarawukobokeye my friend. So rero kumbwira ngo uyu munsi hari igikorwa nk'iki kidasanzwe kijyanye no ko abaturage bavuga bati twe tubayeho neza kuruta uko twe tubayeho mu gihe cya coalition, urumva ntabwo yari kumbwira ati ntabwo yari gutinyuka kubira ngo hapana, nawe arabizi iwanjye ni hano ni mu mirimo cyane ko KD ibi ni ibintu tumaze iminsi tuvuga nk'abanyamakuru. Twigeze kubibaza impamvu M23 isohora amatangazo cyane aho ukoresha population ifite abaturage bayikunze, ifite abaturage ibana nabo kubera n'ibyo yagiye ibakorera birivugira, ibitendo birivugira, nta mpamvu yo kugoka cyane yandika, nibyo izajya yandika ariko inaprofite n'ubundi buryo buhari bukoresha abaturage. Kuko urabona nk'uyu munsi ikintu cyari gihari, wenda twita tunatangira tujano kugira ngo turebe uko abaturage bigaragara cyangwa se urugendo rw'amahoro, n'urugendo abaturage bagomba gukora bagaragaza ibiri ku mutima. N'urugendo rwateguwe na société civile ya hano mu mujyi wa Goma, urugendo yateguye rugomba kugaragaza icyo abaturage bifuza, cyane cyane aho bavuga bati hakenewe ibiganiro kugira ngo abaturage tube amahoro, hakenewe ko intambara ihagarara. Bavuga ati dushaka intambara, turashaka amahoro, uko ku byapa byabo byanditseho. Baragira bati hari ubwo twari turi muri stade, ari uhagarariye urubyiruko n'abandi n'isute civile avuze ati twebwe twitaye ku bya M23 na Kisekedi, ahubwo tukeneye amahoro, tukeneye bita, ariko tinanone dukeneye ko M23 iva hano, niko ku byapa byanditseho. Dukeneye kongera kugaruka mu bwicanyi, gushimutwa, kwibwa, amasasu ya buri gihe. Ati kandi dukeneye ko M23 iva muri Uvira. Jewe nabibonye muko abaturage bavuga ati uko tubaho Goma ni nako Uvira bakeneye kubaho. Urabona ko abaturage bari gupezanya na communauté internationale, gupezanya na biriya bihugu. So kedi twagiye rero iki gikorwa cyateguwe mu mujyi wa Goma ni igikorwa ubona gute cyane ko twagiye tunakivuga. Ubwo nari nshatse gukora introduction kugira ngo abantu bumve uko ikintu gihagaze. Yego yes, icyo navuga kwanza ngira ngo abaturage ba Goma badakoze iki gikorwa baba ari ntashima. Kubera iki uyu mujyi wa Goma bwana Meki Kayiranga, mbere yuko AFC M23 iwuzamo, twahoraga tuvuga, ubwo ninjye nawe n'abandi bakoreze inkuru za hano hakurya z'ahangaha turi muri Kongo, twahoraga tuvuga tuti Goma quartier runaka umuturage ararashwe, wakurikirana icyarasi ugasanga bamwambaye telefone ngi ya Android, ukumva mu kandi kanya ngo hari umuturage bamboye ngo amafaranga yaravuye kugurisha agapariseri cye, wakurikirana ugasanga umwamboye ni wa wundi warushinzwe kumurinda, ne FARDC ni umuzarendo ushigikiwe na leta. So ukabona ko nyine umuturage ntabwo mu by'ukuri yarabayeho nk'umuturage wa leta, yarabayeho nk'umuturage ahubwo bana n'inyeshyamba. So uyu munsi wa none AFC M23 kuva yagera hano yabaye nka leta kuruta uko bayifatanya n'inyeshyamba. Abaturage twagiye tuganira mu bice bitandukanye barakubwira bati twebwe turanyuzwe, uretse ikibazo wenda cy'imikorere, bona ko wenda bagifite ikibazo kubera ko amafaranga ntakora, ikibuga cy'indege amafaranga ntago atari ko sekirite. Twe turanyuzwe n'ikintu cyitwa amajyambere, aho bitaka ihisi no twe duhagaze turavuga ati urabona kano kantu kangana gutya, atwereka iriya gari ihari ku bwa Kisekedi yari yarananiwe kwitunganya, kwishyiramo amapave no kubishyira organisation. Wenda abamotari muraparika hano, imodoka muparike hano, n'ibindi byabaga ari imvange, igare, moto, utamenya ngo iyi ni parikingi cyangwa ni ibiki. So kuri nashuro bakabwira ati reba ukuntu haragutse, hafite isuku, buri kintu cyose kiri mu mwanya wacu. Bakabwira ati ibi ngibi Kisekedi abaye imyaka Nyagateke hano ntabwo yigeze abikora. Muri make AFC M23 ibyo yagiye ikora byamaze kubatiza aba baturage. Urabizi twagiye dukora analize nyinshi tuvuga tuti communauté y'abakongomani hari ukuntu bagoranye kumva ibiki, ariko ubu nk'uyu munsi wabonye ko abaturage pancarte bafite, tuvuge ko bya bindi bavuga ngo propagande. Urabaza umuturage utomboje, urumva wewe ukavuga ati ngwino tuganire, ukamubaza kubera iki waje hano, ati twe turashaka amahoro, turifuza ko n'abantu b'Ibuvira
ati nabo bagira amahoro nk'ayo dufite. Wamuze se amahoro mufite ati none ko tutakiryama ngo ko tutakirara twumva amasasu kandi ubushize mbere ariko byabaga bimeze. Akaguha factor nyine ukumva ko ibikorwa yakorewe ni ibigaragara ntago ari mu bya bindi Kisekedi yabaga avuga gusa ariko adakora. Hari n'uwaza kukwirebera akakubwira ati ndashaka ko tuvugana, we tidashaka kukubwira mbwira iki mbwira, akakubwira se urumva nuko abaturage bose baga bari muri mode yo gushima no byo twita gusigiza tumutangaza amakuru. No mujyi ngiye nawugeze byose ni bari mu mutima ke. Ntuganye nawo depuis zamani najyaga nkukatamo byonyine uze kwereka abantu amashusho mu kanya aha ngaho duhagaze BDGR barebe ukuntu imihanda iri clean irasukuye. Mbere wacaga hano umwotsi kwanza w'amamesa batwitse hariya amasashe ibikongorezwa imineke. Hano ni ropo ni muzingiro ni muri Carrefour. Hano niho ugomba kurebera ubwiza bwa Goma. Ibyo ngibyo rage ukavuga se aha niho ku BDG aha niho umugiti ugomba kurebera jusqu'à mename kikayiranga ukigera hano ukareba ukuntu ino jaride iteguye ukareba ukuntu imihanda isukuye uravuga uti wi geze muri Goma ni mu mujyi. Iyi ni capitale ya Nord Kivu wabyanga wabyemera. So rero abaturage ba Kongo cyane cyane abari muri territoire libérée uru rugendo yo batarukora nari kubona ko nabari ntashima. Iyo ni Kedi rwose nibyo Kedi we nukubyumva ariko ikingenzi gihari gihe kimbona cya mbere imbaraga z'abaturage burya Kedi ziratsinda. Ziratsinda. Urabona ko hariho igitutu mpuzamahanga cya community international ino munsi uriseriye wenda tuzavuga ariko abantu babona gutya ushobora kubona ko abaturage batembereye bagenda gutya abantu bakibwira ko ari ibintu bisanzwe ariko izi ni imbaraga ziri gupezanya na community international kuko bari kubwira AFCM turango ive mu gihe Uvira ive mu bice yafashe ijye mu birometero 25 abaturage no bati tubishaka. Erega asubira hagiye guhangana abaturage n'iki na community international. Erega abaturage ikintu impamvu bafite imbaraga wabonye ko ahantu leta igifite ikigenzura ibifite ukuntu agiye bashyiramo propagande ibabwira ko M23 abantu babi. Urumva nk'umuturage wa Uvira none M23 imaze ibyumweru nka 2 cyangwa 3 sinibuka. Ntibiranagera ariko bibira buri minsi bikeye. Uriya guhamagara umuvandimwe we uri Goma akamubwira uko Goma bimeze babayeho ni ibintu biri simple bwanameki. Kuva Uvira uzigoma biroro byakunda ukava noneho bikaba ngombwa ko wowe uva muri bavuga. Urumva Kinshasa haniri iravuga M23 n'abicanye n'ibiki twagiye tugana n'abaturage bakatubwira ati twe tuzi uko twumvaga M23 siko twayisanze amajwi turayafite. Ngo nuri Uvira hariya yabaga abayeho abizi neza ko aho M23 igenzura hameze neza akavuga ati batinze kuza ubwo ngo bangire. Niyo mpamvu kwikubitira ariyo batanye bigaragambye bavuga bati no ntabwo dushaka ko FC va hano ntabwo dushaka ko M23 va hano nibahagume baturinde kuko nta barriere turi gusanga zanuza za Mulongwe nta barriere nta musoro udasobanutse turi gusanga kuri Paul Karundu nta William Yakutumba turi bwumve aje ngo muzana umusoro utamenya ngo nibike warara salama bakavuga bati izi nizo ngabo zigomba kuturinda. Rero muvandimwe ngira ngo abaturage nibyo turi kuvuga niyo bakwiye kuzamura ijwi ryabo nabo bagahangana nabo ngo batabifuriza ikiza. Kedi ndumva twasa nk'abagize abacumbikirano ubundi abantu bakurikira uko urugendo rumeze. Ndagushimiye kurananiwe Kedi. Urumva twiriwe mu mirimo kuko noneho ngiyo Kihisi ngiyo Stade de l'Unité ngambo na ngambo ariko kandi bakunzi ba Bwiza TV nibyo tubagomba turabagaragu banyu. Tugomba kubirukanka inyuma tukakora ibyo mushaka byose cyane. Bye bye. Aba n'abaturage bamaze kwicara hano mu mujyi wa Goma bamaze kwicara muri stade de l'Unité. Murabona bamaze kwicara bamaze kuhagera bategereje ko urugendo rutangira bagafatanya n'abandi kugenda bagera ibyo bagaragaza. Au Nord Kivu, jeunes femmes et hommes de toutes origines, communautés, langues et confessions, prenons la parole en tant que la population civile directement affectée par des décennies de conflits armés, de violences systémiques et des défaillances profondes de la gouvernance sécuritaire et institutionnelle de l'État congolais. Ce mémorandum exprime une voix collective. Ce mémorandum explique une voix collective
entraînés dans l'expérience vécue, animée par la recherche de la paix, de la dignité humaine, de la justice et de la stabilité durable. Il est adressé à la communauté nationale et internationale dans un esprit de responsabilité, de vérité et de prévention de toute réussite dans les chaos. Premier point, dénonciation des violations massives des droits humains et de l'impunité passée. Pendant de longues années, la population du Nord Kivu a été victime des exactions graves et répétées, parmi lesquelles violences sexuelles, torture, exécutions sommaires, disparition, extorsion, enrôlement forcé et justice parallèle exercée par des acteurs armés incontrôlés, tantôt des forces étrangères comme le FDLR ou ADF, tantôt par des groupes miliciens nationaux comme les Wazalendo. Nous dénonçons fermement ce qui suit. La militarisation illégale des civils, les crimes à caractère discriminatoire, communautaire et tribunaux, l'effondrement de l'état de droit et l'absence des mécanismes crédibles de réduction des comptes. Nous réaffirmons notre droit imprescriptible à la vérité, à la mémoire et à la responsabilité, conditions essentielles de toute paix durable. Point numéro 2. Évolution perspective du climat sécuritaire depuis l'entrée de l'AFC M23. La jeunesse et les forces vives de la société civile constatent sur le terrain une amélioration relative mais réelle du climat sécuritaire depuis le changement qui continue, les changements récents intervenus dans certaines zones du Nord Kivu et le Sud Kivu. Ces changements n'étant pas parfaits, continuent à nécessiter des renforcements constants pour le bien de toute la population. Cette évolution se traduit notamment par une diminution des barrières illégales et des extorsions. 2. Une réduction de certaines formes de violence contre les civils. 3. Un retour progressif de la liberté de circulation quasi totale. La reprise d'activités civiles, économiques et scolaires sans tracasserie. Après des années de peur permanente, un sentiment de soulagement et d'accalmie est perspectible au sein de la population. Point numéro 3. La primauté absolue de la protection des civils. Nous affirmons avec force que la protection des civils doit être la priorité absolue de toute autorité exerçant un contrôle effectif sur un territoire. À ce titre, nous rejetons ce qui suit. Les milices incontrôlées, y compris les groupes dits Wazalendo ou assimilés. 2. Toute forme de justice parallèle. 3. Toute instrumentalisation de la population civile à des fins militaires ou politiques. Chaque Congolais, sans distinction, a droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à la protection. Point numéro 4. Le refus d'un départ précipité sans alternative crédible. Nous, jeunesse et forces vives de la société civile du Nord Kivu, exprimons une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré dans la partie d'Ouvira
susceptible de recréer ce qui suit. Un vide sécuritaire. 2. Un retour au chaos. 3. Une résurgence des exactions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et fondée sur les garanties claires de sécurité et de gouvernance pour le bien-être des populations civiles. Point 5. Vers une administration civile responsable, inclusive et respectueuse des droits. La stabilisation sécuritaire doit impérativement ouvrir la voie à, premier point, une administration civile fonctionnelle et respectueuse des citoyens. 2. Des institutions judiciaires crédibles, accessibles et impartiales. 3. La fin de l'humiliation et de la marginalisation des autorités civiles locales. La sécurité n'a de sens que si elle conduit à la restauration de l'état de droit. Point numéro 6. La justice, l'égalité et la non-discrimination. Nous rejetons toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la langue, la religion ou l'origine communautaire. Nous rappelons à, premier point, une protection égale de toutes les communautés. 2. La promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. 3. La fin de l'instrumentalisation identitaire comme mode de gouvernance. Le retour volontaire, sécurisé et digne des déplacés et réfugiés étant une urgence de survie. Nous appelons au retour volontaire et sécurisé des populations déplacées, internées et réfugiés vivant notamment au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Ce retour doit être accompagné des éléments suivants. Les garanties de sécurité. 2. Dispositifs administratifs clairs. 3. Les mesures de réintégration sociale et économique. Sur le long terme de ces mesures constituent des garanties de paix durable, justice et réconciliation nationale. Nous affirmons que la paix véritable ne peut pas être imposée par le silence ou l'oubli. La paix exige les éléments suivants. La reconnaissance des souffrances subies, des mécanismes crédibles de justice, une réconciliation fondée sur la vérité et la responsabilité. La société civile du Nord Kivu restera vigilante et engagée dans l'accompagnement de toute initiative sincère allant dans ce sens. Le salut du peuple est la loi suprême. Nous ne sommes ni politiciens ni militaires. Nous sommes des citoyens ordinaires, longtemps abandonnés, qui parlent à partir des faits vécus. Nous ne demandons pas de discours, nous demandons la sécurité, la dignité et la paix, car là où l'ordre est rétabli, l'espoir renaît. La population refuse en arrière et appelle à la préservation des acquis sécuritaires constatés. Nous disons en fait qu'au-delà de ces préoccupations immédiates, nous soulignerons l'impérieuse nécessité d'engager un dialogue inclusif et sincère entre tous les protagonistes de la crise actuelle. Le retrait de l'armée de l'AFC M23 d'Ouvira est un grand risque qui conduira à la perte de vies humaines par des règlements
des comptes inévitables, chères communautés internationales et régionales, on en a parlé à votre sens d'humanisme et votre bon sens. Notre appel est une mobilisation générale, converge vers une seule et même urgence. La fin définitive des hostilités par la voie des concertations. Nous sommes convaincus que la paix ne pourra avoir une chance réelle et durable que si les acteurs à conflit acceptent de substituer le langage des armées par celui du dialogue. Il est temps que les aspirations de la population qui ne veut plus entendre aucun coup de feu soient placées au centre des priorités pour garantir une stabilité qui ne soit plus précaire mais totale et irréversible. Fait à Goma, le lundi 22 décembre 2025, la population de Goma. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Nord Kivu, que Dieu bénisse la ville de Goma, que Dieu bénisse toute la population du Nord Kivu. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Société civile ya vile ya Goma, jeunesse ya vile ya Goma, tumeorganiza hii aktivite ya leo ni juu tuende tuonane na communauté internationale. Tunaenda ku MONUSCO parce que ndio ba representant ya communauté internationale. Tunaenda ongea na MONUSCO, tunawaambia nini? Tuna beef M23, tuna beef Tshisekedi, tunasikia mzuri. Wote tubangaikie, yenye tuko na besoin ni nini? Amani. Na pour que tupate amani, ile MONUSCO, ile communauté internationale, itusaidie iorganize wala iimpose dialogue. Tunasikia mzuri? Kama wenye viko Goma wanatupatia amani, inshallah tunashukuru Mungu. Kama Uvira hawezi pacha bila soda bila mtu, watu watakufa bure. Tunaelewana mzuri? Kila mtu abakie konyesha kamata, bafanye dialogue. Hivi tuiishe kwa amani, hatuna besoin ya vita kila siku, hatuna besoin ya kukufa kila siku. Tunaelewana mzuri? Na ndio vile tunatoka hapa polepole. Nilisikia watu wanasema kama bali impose watu shi, tunasema minyo nilita batu pamoja na wajene wenzetu. Tunaelewana mzuri? Na sasa tulibaita, tunasema nini? Mwenye kona butika fungule butika yake, mwenye kona bibi afanye kazi yake. Shie betu kuna besoin ya amani, tutaenda ongea ile communauté internationale. Tunaelewana mzuri? Ndio. Sasa tunafika pale ba makaniko batakuwa mbele. Ba motar banabafata na shie population tunakia nyuma. Tunaelewana mzuri? Ndio. Tunaenda bila kugusa kitu cha mtu, tunaenda bila kupigana, tunaenda kwa amani. Banaitaka marche pacifique. Tunaelewana mzuri? Ndio. abaturage bo mu mujyi wa Goma, abaturage bo mu mujyi wa Goma batandukanye barimo urubyiruko, biganjemo urubyiruko n'abakuze, bari mu rugendo rw'amahoro cyangwa se ibyo twakwita nk'imyigaragambyo y'amahoro yo kugaragaza ko bifuza amahoro, bashaka intambara, bakeneye gutura neza, bakeneye kubaho neza, ntibakeneye ko abantu babo
bapfa umunsi ku wundi. Urugendo rwateguwe na société civile mu mujyi wa Goma, aho yateguye urugendo rw'amahoro ruriho urubyiruko, bakuze, abantu batandukanye, akariho bari muri uru rugendo. Urugendo rurimo abatwara amamoto benshi, rurimo abasore n'inkumi. Urugendo kandi rucunga umutekano na polisi ya M23, ngira ngo mwabibonye ku mashusho yagiye atambuka, nibo bacunze umutekano w'aba baturage. Bakaba bari kuva hano kuri Stade de l'Unité berekeje kuri Monisco, niho urugendo ruza gusozwa, niho baza gutangira ubutumwa kwa bati turashaka kwereka communauté internationale ko turambiwe ibintu by'intambara, hatutaka vitu vya vita, tunataka amani sisi watu wa mji wa Goma. Aba bose mureba ni abagiye mu rugendo rw'amahoro, urugendo rwo kugaragaza icyo bifuza mu mujyi wa Goma, urugendo rwo kugaragaza ko bifuza umutekano, batakeneye intambara. Abo bavuga bati buri munsi jambo bro, tunapoteza watu wengi, dupfusha abantu benshi, ati nta utarabuze umubyeyi, nta utarabuze umwana, ati rero turarambiwe, icyo dukeneye n'iki? Ni amahoro. Abakongomani bo mu mujyi wa Goma ndetse no mu gihugu hose, ati nitwitaye ku byo M23 na Tshisekedi barimo, icyo dukeneye n'iki? Ni amahoro, amani. Tunalala manyumba milango wazi. Zamani kulikuwa kama 40 volere bashakimbia. 40 volere kumtafuta leo iko Beni na Uvira tulikuwa tumeigomboa, maana 40 volere kwa Kalemi. Polisi alikuwa ikikuta usiku telefoni wanaita bombe anaibeba. Sasa leo tunalala milango wazi. Sasa tunasikia dunia mzima nataka M23 itoke, atuleta wale ba mwizi. Maana sie wote tuko tayari leo kwa M23. Kama wanataka tushe M23. Nikupe mfano. Depuis 2014, bako wanachinja watu Beni, aseni banalo. Gouvernement mzima mkampanye ya mwisho Tshisekedi alisema kangayo na sana Goma. Nako kende nako tia basi nangana na Beni. Kwa ADFC la mpaka leo habikuishaka. Me baka lazima toa babiana ya Makenga. In semaine wanamaliza ADF. Tunataka wasisumbulie babiana yetu, tubakie na M23, AFC M23 shiko na amani hapa. Ni swali la muhimu ya kutumia serikali ya Kongo na dunia nzima. Ni swali kwa kweli, tunaya huzuni kubwa sana kusikia kwamba Mheshimiwa Donald Trump, kwa heshima ambayo tumempa na Mungu akamchagua kusimamia dunia, amefanya makubaliano kati ya Kongo na Rwanda, lakini hakufanya makubaliano kati ya AFC M23 na Kongo. M23 na Kongo wanaongea Doha, lakini kule Doha maongezi inasimama. Huku vita M23 ilikamata fasi bakambia irudie, M23 ikarudia. Sasa M23 iko narudia, gouvernement ya Kinshasa ikapiga M23 ikanyamanza. Haikutosha, wakapandisha Sukhoi ikaenda bomola Mulenge. Mulenge kunaishi Batusi Kongole. Sasa vile wengine biko hapa. Shida nyingine Kinshasa, Baswahili wanasema Kiswahili wanakutesa. Watu wote njale na tuua. Franga zetu zililamu mabanki. Banki zote Tshisekedi alizifungia Kinshasa. Ni franga zake. M23 hapa wanachunga kwa banki hivi. Wilingoma alitia basoda hivi. Wanachunga banki. Na tunangoja siku ya nyewe Kinshasa tafanya retrocession nini ya zile makuta. Aeroport inasimama. Tuko na aeroport hapa. Hatushindwa ifungula. Kuonesha kama si tunapenda amani. Tulipiga bazungu wenye FRDC ilileta hapa, tukabakamata mateka. Tulipiga ba Tanzania, MONUSCO tulipiga. Na ana leo bazungu tuliwaachilia na mezabu tuliziachilia. Na leo gari za Masina Afrika zinaenda, tunataka nini? Amani. Lakini Kinshasa hatutaki amani. Tunapenda tuikane kumeza, tuongee, tusikilizane, tupatane. Lakini sasa tukirudia nyuma, akoro za Mkongo ni ngapi? Sun City, sijue wapi. Mheshimiwa Tshisekedi anageukaka kwa maneno, sababu anageuza tartini ya bugali kusahani. Manake mnaanza ongea naye saa hii. Si hapo tusikaka alamandre scarmouche. Observez bien à mes lèvres. Nako sangi ensemble na beta bank. Yana iko hapa. Iko hapa. Bana munese ezaka maloba kampanya. Sasa ile yote tunateseka. Tunaomba Tshisekedi aache cheo.
Mheshimiwa Joseph Kabila Kabange alipoacha kiti, aliacha kwa amani, passation pacifique, wakamupatia grade miroir de la femme, tremblement de la terre. Miroir de la femme, tremblement de la terre, ça veut dire quoi? Anakuwa nani à vie. On appelle ça comment? Sénateur à vie. Mais Tshisekedi vikamuluma akatosha ile sénateur à vie, akamutela na condamnation, wakamwambia na nyumba yake. Na camarade Emmanuel Ramazani Shadari saiko porté disparu mu gouvernement na Kinshasa. Mais hapa kwa M23 hata motari akapotea saa hii. Bwana Makenga tahakikisha ameisha fika. Bo, kuhusu njala, Gouverneur Musanga Erasto aliangalia kama Kinshasa inapenda tukufe na njala. Hawataka achilia mabanki. Amefungula mabarabara zote. Wakimbizi wametoka Bumakaba na rudia kwa baende Lima. Sasa na Lima chakula inafanya nini? Inakuya. Musanga Erasto Gouverneur wa Nord Kivu anatengeneza barabara za Masisi, za Bihambwe, za Karuba, za Kichanga, za wapi, ili ukilima chakula ifike Goma kwa uzuri. Goma gouvernement Kinshasa tuachisha pasua mifereji. Balego walikuwa wanasema ndani wanaanguka. Musanga Erasto Gouverneur ameisha enda fanya nini? Wanaanza kuifunga. Kule Mandosho mimi nilikuwa nasanya watu wanazama mumai, mifereji iko. Mtu kama ule tu batosha tu Goma tu vraiment. Je suis afiti na Tshisekedi. Mheshimiwa Tshisekedi notre ancien président alikuwa anachagula tu Baluba. Ensemble Baluba. Kijana nani Baluba. Wana kwa tu departement ndio sasa mama yake na mama. Na mtu mwenye ana diploma. Chibo hapo. Diploma maana tumikisha watu 10. Ngalula. Diploma watu 10. Ile yote ni problem. Nadhani kwa swali yako nimejibu. Kuna swali lingine? Hakuna, hiyo inatosha. Sasa mimi nina message ya kukupatia na uambie watu wengine. Okay. Vile mnatuona hapa sisi hapa ni raia. Lakini wakajidanganya. Wakajikoroga. Eti wanasema M23 ilituingia ndani. Isha tuvala. Na ikatoka itatutoka ndani. Na sasa hivi wakasema tutumtia wale wamwizi hapa. Tunaingia ndani. Tunahama Kongo mzee, tunahama Kongo. Hakuna nchi nyingine. Hatuacha nchi yako. Tuachie watu wengine. Mwenye alipigaka watu fimba walimfungaka. Hatupigaka. Ya pili. Mimi nakushukuru mpasha habari kwa hii kazi unaifanya kutusikiliza na kutuuliza, lakini message ifike. MONUSCO tuko na depuis 2002 haikuleta amani. MONUSCO depuis 2002 mpaka 2025 23 za hakuna amani. Sayergel iko pale. Sijui nini hakuna amani. Lakini vijana Makenga siamuonaka general major. Nanga siamuonaka. Musanga Erasto nilimuona mubarabara kule tengenisha barabara. Mimi kuna baona. Naona kama mimi naweza kwa jeshi kabisa na niende juu. Tunateseka sana. Yenye lituramusha tukakuya, tulikuwa mu manifestation ya kuonesha ulimwengu mzima, kuonesha dunia, kuonesha meme tana gouvernement ya Kinshasa, kuonesha combien de fois hatuko d'accord na hii politiki ya kusema M23 ikuwe retrait Muvira. Tunataka amani mu RDC yetu, tunataka amani Goma mzima, tunataka amani Bukavu, tunataka amani Uvira, tunataka amani nafasi nyingine. Amani yetu tulishapata, nabo baipate kwenye habayipata. Jidi kuwa mission yetu yenye tuleta hapa, manifestation yetu hapa, population yetu hapa mnorudi. Komparizo ya serikali ya Kongo mlikuwa nayo mbele na serikali ya M23 ni upi? Tuambie tu siku hizi mnaishi upi? Kuko tofauti ya mrefu ya kabambi sana. Paske zamani tulikuwa tunaishi mehauyue kama unashinda, mehauyue kama utarara. Unarara huyue kama utaramuka. Mepure moma haiko vile. Mwaima siku unaramuka, unaenda unafanya kazi zako, security go bien, unarara, hakuna risasi, haura usema balinyanganya mtu, na kama kuko probleme justice iko pale tafani inafanya kazi yake. Mezamani haikukuwa vile. Ulikuwa unaona soda, unawaza unaona simba. Et pourtant chez peuple tunapasha sogeriana na basoda. Njo arme yetu tunafanya tunakorabore. Me FARDC haikukuwa vile. FARDC ilikuwa hapa, tunayua hapa ni manyama pembeni yetu. Me depuis M23 nafika,
tuko bien, tunalala, tunafanya kazi zetu, tunasirikile usiku yote mpaka bunakukuchia kwa kuna kusema no utatembea batakutia tiria limite ya masaa. Hapana, unatembea mpaka asubuhi, unaenda mu makazi zako, unarudia sans probleme. Unajikuta antuka uko mube yako, paske tunayua kama arme ni arme yenye napasha penda population na population napenda arme. Meku FARDC haikukuwa vile. FARDC ni batu benye habayuwe ishi na population, ni batu benye habayuwe vadere ya population. Ndio shida yenye ko pale. FARDC ko pale na yua kama anapasha uwa population kisa anataka, anapasha munyanganya kitu chake kisa anataka. Haiko vile. Mission ya soda ni kufanya kuchunga peuple. Mission ya gouvernement ni kufanya ni kupatia peuple mabezwe zake, anafanya anatimiza mabezwe za population. Mechishasa iko vile. Dede gouvernement na arme yake yenye inapenda utilize tribalisme. Tribalisme haiko ya mzuri mwinchi. Wakati tribalisme iko mwinchi ni kusema amani haitakuwa. Wakati unabagua watu juu waende wapi? Ile njoo yenye inaleta probleme mu gouvernement ya Kinshasa. So siku hizi dunia nzima UN Council wako wanasema wanataka M23 irudi nyuma, irudi kutoka Uvira, irudi kutoka fasi zingine. Sasa wakaji wa Goma ni jibu upi ya kutumia dunia nzima, ya kutumia serikali ya Kongo, ya kutumia UN Council, ya kutumia community internationale? M23 itatoka Uvira yende wapi? M23 ce sont des Congolais, ni bakongomani. Batatoka Uvira baende kwa wapi? Uvira ni kwabo, ni mwinchi yabo. Ingine M23 inaleta amani yenye haikukuwa Uvira. Tulikuwa naishi hapa Goma, tunasikia mambo yenye inafanyika Uvira. Batu banakufa kila siku Uvira. Bazadendo na FARDC banagombana bopeche kubopeche. Ni kitu kibaya. Depuis M23 nafika Uvira, bile bitu hatuyabisikiaka tena. Population na rara inasinzia. Inenza jikuta kumbe M23 likawiyaka kufani ni kufika hapa. M23 iende kishire mauaji tena irudie mu Uvira. Jibi nasema ni hapana. Amani njo tunataka sie population, peuple congolais, tuishi mu amani. Ninamuke nende mukazi zangu nirudie niko adeze. Nifae projet zangu. Batu ya Uvira nabo bako na besoin ya hii amani. Desordre ya wazadendo na FARDC. Kama mission yabo ni kuua batu, bosia tujue. Mais gloire à Dieu parce que barisha toka pale abako pale. Na peuple ya Uvira nafanya nini? Iko muamani kwa deo. Na peuple ya Uvira hezi penda M23 itoki. Tatoki itaenda wapi? Okay, ni swali gani ya kutumia kwenye AFC M23? Kitu kutoka kwa moyo wako. So ni kitu upi mnahitaji kwa M23? M23 ke tunaweza baomba kwanza Mungu ababariki na bapatie nguvu. Na ingine tunaweza baomba objectif yabo basirudishe nyuma. Misio yenye bako nayo baiendeleshe. Kwengine kwenye kunakosa amani nako bafike jubare batu bapate nabo amani. Paske hata ukuwe na pesa, ukuwe na nini, kama hauna amani yote ni bure. Gouvernement ya Kinshasa hata inadanganya batu, kama mtu hana amani hakuna kitu tafanya. M23 ifike na kwenye napasha fika na wengine bapate amani gisi na shie tuko muamani Muvira ya Goma na Bukavu na Uvira. Asante sana. Tunashukuru. Inatosha. Asante. Aha turi n'ubu nkuko nababwiye ni mu mujyi wa Goma. Abona abantu batandukanye muri kubona bakora urugendo rwatangiriye kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma, bakaba bakomeje kugenda berekera ku biro bya MONUSCO, aho bagiye kugaragaza ikiri ku mutima wabo. Nta kindi kigamijwe hano, bagiye ku biro bya MONUSCO kugira ibyo bereka community internationale, uko avuga ati MONUSCO niyo ihagarariye community internationale hano mu mujyi wa Goma. Tugiye kugenda tubabwire iki tubabaje ku mutima wacu,
tugiye kugenda tubabwire tuti twebwe turamba intambara. Urabona uwambaye nk'umupadiri rwose cyangwa se umupasiteri, aho niho bari kuri moto. Ikibazo iyi moto ni ukushaka kubagusha mu rwego rwo kugaragaza ibyishimo byabo cyangwa se icyo bifuza. Aha ngaha bakaba bari kugenda bagaragaza ikiri ku mutima wabo, ikiri ku mutima wabo, bavuga bati sisi tunataka amani, hatutaki vita. Tunataka amani, hatutaki vita, sisi watu wa mji wa Goma. Ibi nibyo bari kugenda bavuga. Bose bakaba bari ku rugendo rugaragaza uko icyo bifuza ndetse n'icyo bashaka. Ni urugendo rugamije kuza kwereka société civile na communauté internationale, ubwo ni imiryango mpuzamahanga, ibihugu bikomeye, za ambasade ndetse na UN, kwereka ikiri ku mutima abantu baturage bo mu mujyi wa Goma, bagira ibyo basaba, bagira n'ibyo bifuza. Aha rero nguko uko bihagaze. Jewe ndi Meke Kayiranga hapa mji wa Goma. Asante sana. Uyu nuri kugaragaza ibyo bati paleho avec AFC M3 tulisha sahau mauaji, kidnapping, kunyanyaswa. Yarimo aravuga ati rwose kuri iki gihe tubayeho neza, ntabwo tukiwa, ntabwo bakidushimuta, nta kibi tukibona, tunaishi amani rwose, tuba amahoro. Urugendo rw'amahoro rurakomeje, urugendo rwateguwe n'abaturage bo mu mujyi wa Goma. Urabona ko mu rugendo rurimo abantu benshi, harimo abapolisi barinze, bararirimba, bagenda baririmba, ko bashaka kubaho neza, bashaka kubaho mu mahoro. Aha turi mu mujyi wa Goma, tugiye kugera kuri rond-point ya Virunga. Aba ni abaturage bo mu mujyi wa Goma bari kugenda bagaragaza imbamutima zabo. Urabibona ibyapa ngibyo uko bingana. Abaturage bo mu mujyi wa Goma bagenda bagaragaza ibiri mu mitima yabo. Hakuna mstari. Abantu ni benshi cyane bari muri runo rugendo, kugeza n'ubwo byagoranye kubashyira ku murongo bose uko bangana. Biragoye ko wabona umurongo uri hamwe kuko ubwinshi bw'abantu. Uko mubona baragenda bafite n'ibyapa byinshi, baragenda baza bagenda berekeza kuri MONUSCO. Turi ni kuri rond-point ya Virunga imbere ya Ihusi Vision, niho turi, niho duhagaze, niho turi gufatira amashusho. Abaturage rero mu mujyi wa Goma babona ibyapa babifashe cyane, kugeza ubwo abatuye muri Nyiragongo baje n'amafuso menshi cyane, baje mu mafuso, haza n'abamotari benshi cyane. Bose bakaba bakomeje kugenda nyine bagaragaza icyo bifuza kuri communauté internationale, cyane ko hano turi
turi kumwe n'ibitangazamakuru byinshi cyane byo mu karere, ibitangazamakuru, abakorespondant bahagarariye ibinyamakuru international, hari abantu benshi batandukanye baje aro bakabifuza bafite ibyo bifuza. Urebye neza abaturage benshi barifuza kwigumana M23, benshi bajya bagaragaza ati afazari uko turi tubayeho neza kuko turi mu buyobozi bwa M23, tubayeho mu mahoro. Bamwe bandi batinya no kuririmba indirimbo babo cyama cyetu kinagufi sana, abari kumva cyama cyetu kinagufi sana, indirimbo murayizi ni ya M23 nikunda kuyikoresha, aho benshi bagenda bati M23 oye ati vive M23. So muri rusange bari n'urugendo rwateguwe na societe civile, ariko bose basa nkaho bahagaze ku ruhande rwa M23, basa nkaho bashyigikiye M23, basa nkaho bose bagaragaza bati twe turi kuva kuba mu buyobozi bwa M23, ntabwo dushaka Tshisekedi. Hari n'abagiye bavuga bati ariko noneho urwo binameze gutyo birifuza ko M23 igera Kisangani, igera na Kinshasa. Urumva rero ko abaturage bagaragaza imba mu mutima zabo cyangwa se akari ku mitima yabo, bagaragaza ati turifuza kubaho muri ubu buryo, turifuza kubaho gutya cyangwa se ko tubayeho tumeze neza, tunaishi na amani, turifuza kugumya kubaho mu mahoro. Bibyo turagenda dukomeza kugenda tubabwira uko ibintu bihagaze, uko namwe mugenda mubyibonera. Kwa majina naitika kwa jina la Riziki Shamavu. Ndio mimi naishi mkartie Bujovu. Tunaona huku na kamata chapa tunaandika tunataka wakati wa Uvira wawe na amani usalama kama sisi hapa Goma. Tunataka kumaanisha nini? Tunataka amani batu ya Uvira, tunataka nabo bakwe na amani yenye tushaona hapa Goma. Juu depuis FCM 23 ingilia hapa Goma, tulikuwaka tunakontrola gouvernement Kiseketi, mauaji ilikuwaka ya mingi na bwizi. Mais depuis FCM 23 lingia, vraiment tushaona amani na tunaishi mu amani, na tunapenda watu ya Uvira nabo vile vile wapokee FCM 23 basitike itoke. Juu kote kwenye biko banafika, biko banaleta amani na umoja na upendo. International zinasema M23 itoke Uvira. Sasa mnapokea mambo hayo namna hayo? Shie sasa vile watu ya Goma tunashauria watu ya Uvira basitike FCM 23 itoke Uvira. Juu FCM 23 ikitoka Uvira, mauaji ya wazalendo na wale wa FARDC watamaliza population na kuwaua. Hawatapata gisi ya kwenda kumashamba, hawatapata gisi ya kwenda tafuta pesa ili watoto wapate chakula ya siku. Naona tunamaliza marisha hapa kwenye ofisi za MONUSCO. Sasa ni ujumbe gani mnataka kuwapatia ili wajue kuwa usalama ndio muhimu? Ewa, tunataka MONUSCO nayo itusaidie, itutetee mungazi za yulu FCM 23 isitoke hapa kwetu Goma. Kote kwenye FCM 23 isha kamata, vraiment tuko tunabombea Mungu awasaidie na batie nguvu, amani iendelee. Sisi wa mama tunataka amani ya kudumu. Kwenye watu wanasema hawataki MONUSCO iwe hapa. Kwa wewe namna hiyo? Kwa mimi nasema MONUSCO inapasha enda kwabo. Itoke juu ile franka ya MONUSCO inapokeaka inapasha saidia bajene na nchi yetu ya Kongo inajengewa mzuri. Uko nabibabwiye murabibona hano turi mu mujyi wa Goma, abaturage bo mu ngeri zitandukanye, abasaza, abakecuru, abasore, bose bahagurukiye kuza muri urugendo rw'amahoro, urugendo rwo kugaragaza ibyo bifuza, rwo kugaragaza uko babayeho n'uko bifuza kubaho imbere. Urabona rwose umujyi wa Goma wose wagira ngo waje muri uru rugendo, kuko kuva kuri Stade de l'Unité kugera hano tugeze kuri Cogut, rompo ya Cogut, abaturage baracyari benshi hano mu mujyi wa Goma. Abaturage bari ku mamoto, bari mu mamodoka, bari kugenda n'amaguru, ni benshi cyane. Rero bakabasha kugaragaza ubuzima babayeho muri iki gihe, ibyo bifuza, imibereho yabo, ndetse intego nyamukuru akaba ari ukuvuga ngo turashaka kubaho mu mahoro, turashaka kubaho nta ntambara, turashaka kubaho mu bihe byiza, nta muntu upfa, nta uvuga ko ejo azapfa. Kuvuga ngo barambiwe intambara, icyo kintu bari kuvuga, bashaka kubaho mu mahoro, ntago bashaka intambara, bakeneye ko habaho ibiganiro
kurenza kubaho intambara. Sabron. Urabona ko rwose turacyakomeje na rwa rugendo rw'amahoro, abaturage bavuga bati turifuza kubaho mu mahoro. Abamotari nabo baragenda n'amamoto yabo bavuza amahoni baririmba, abaturage nabo bakagenda bafite ibyapa, bafite udupapuro mu ntoki, abandi nabo bagenda bose baherekeje abandi. Kubona ko ari urugendo rwateguwe cyane n'abaturage barwiteguriye, ni urugendo rugaragaza icyo bifuza ku buyobozi bwabo bwa Kinshasa ndetse icyo bifuza kuri M23. Ayo nguko niko bimeze mubona hano mu mujyi wa Goma. Mwabibonye rero ko urugendo rukomeje, hano turi ni kuri Rond-Point Cugutu, niho urugendo rugeze. Babona ko abaturage bakomeza bakagenda, abaturage bakaba berekeye ku biro bya MONUSCO ngo bajye kugaragaza ibibari ku mutima. Aba ni abaturage bari kunyura muri Rond-Point ya Cugutu, bamwe babonye n'umwanya wo kuza kuyireba, abandi babona umwanya wo kwifotoza, ariko mu by'ukuri ikigamijwe hano ni urugendo rw'amahoro, urugendo rugaragaza akababaro k'abaturage b'umujyi wa Goma n'abakongomani muri rusange, aho bashaka kwereka isi yose ko barambiwe intambara, ariko muri uru rugendo bakaba bagiye bagaragaza bavuga bati nyamara tubayeho neza, ntitukishimutwa, ntitukicwa, ntabwo twibwa, ntabwo duhohoterwa, uyu munsi tubayeho neza muri iki gihe. Abandi bagaragaza bati ariko nubwo bimeze gutyo, AFC M23 nikomeze igere Kisangani, ikomeze igere hehe, igere Kinshasa. Abandi bati ntidushaka ubutegetsi bwa Kisangani. Nuvuga ngo bagiye bagaragaza ibyifuzo byinshi cyane muri runo rugendo. Yes, hano tugeze kuri BDG. Iyi ni Rond-Point ya BDG mu mujyi wa Goma, kugira ngo murayibona. Abaturage bakomeje urugendo rwo kugaragaza ibiri ku mitima yabo, bagaragaza ko bifuza kubaho mu mahoro, batifuza kugumya kwicwa, kugumya gushimutwa, kugumya kwibwa ibyabo. Iki ni cyo cyifuzo bafite gikubiye mu ijambo rimwe, ko bifuza kuba mu mahoro. Ati tunataka kuishi na amani, rwose turambiye guhora twicwa, turi mu mahoro. So ngaha rero aho turi hano ni kuri BDG Rond-Point, aho turi gukurikirana n'urugendo rw'amahoro. Bo ntibifuza rwose ko hari n'ubuyobozi bugaruka bwa Kinshasa mu byo bagiye bagaragaza, bifuza ko hari leta igaruka, barifuza kubaho na M23, barifuza kubaho mu buyobozi bwayo, barifuza kubaho nk'uko babayeho uyu munsi, bakaba batifuza ko ubuyobozi bagaruka. Ariko none bakavuga bati habeho ibiganiro, dukeneye ko Kinshasa ikomeza kuza kwica abaturage cyangwa kuza kuturasa. Yes, nkuko mwakomeje mubyumva rero, hano turi mu mujyi wa Goma, aho hano turi ari kuri MONUSCO, aho twazanye n'abaturage bo mu mujyi wa Goma bagiye bakora urugendo kuva kuri Stade de l'Unité. Urugendo rwa rugamije kugaragaza ibyifuzo byabo, kugaragaza ibyo bakeneye, kugaragaza ibyo bishimira, kugaragaza ibyo batishimira. Aha ngaha twari dusoje urugendo, abaturage bagaragaza ko icyo bakeneye cya mbere gikuru ari amahoro, icyo bakeneye cya mbere ari ibiganiro, icyo bakeneye cya mbere ni ukuba nta muntu wongera kuza kubashimuta, wongera kuza kubiba, wongera kuza kubakubita, wongera kuza kubafunga. Icyo bakeneye ni uburyo bwo kuba bashobora kubona ibyo kurya
nk'uko bahoze babivuga bavuga ati rwose Guverineri Bahati cyangwa se AFC tukigera hano yakoze imihanda kugira ngo ibyo kurya bitugereho. AFC yacyuye impunzi kugira ngo bagende bajye guhinga tubone ibyo kurya. Ati rero dukeneye ko habaho amahoro, ati ibikorwa byose dukeneye ko habaho amahoro. Mwajye mubona ibyapa byinshi cyane abaturage bajya bagaragaza bavuga ko bakeneye amahoro, ariko cyane cyane banavuga bati ntago dukeneye ko FARDC igaruka, dukeneye ko Wazalendo zigaruka, ntidukeneye ko AFC M23 iva Uvira, ntidukeneye ko ubujura bugaruka, ntidukeneye. Bavuze ibintu byinshi cyane bagiye bagaragaza. Twari dusoreje ahangaha tubashimira mwakomeje kudukurikira, tubabwira ngo mukomeze gukurikira Bwiza TV na Bwiza.com. Jewe na Rimeke Kayiranga mu mujyi wa Goma hano ku cyicaro cya MONUSCO. Bye bye.